HETNA bel Kuki channel THUSOH LAHKHOM ngai ho zo se na bon uni khophah tunin zong van noi mun chuma kon THUSOH LAHKHOM hu anangai khom ke ta hote tuni khu hi kum som thum la khatlinna sa ni ni khu chu a hi chule nampum pi ani vei channa a tha chumi dinga ai ki gun khum ki naw chu a hi tai athum vei channa itobang a hu hi ding ham nang le ke koi asai thei ding em ang thun lo na ding nang le ke khutna e ama sapen in pathen a kipido thing sel utin tauna a hapan uti chuteng le nampum pi alin aneu ti lovin kilung khat phat u hiti pathen in Kuki lengam atun do tho tho ding a hi ahin tu din mun iba peule e mai lam di u thimpi ke he san amjing e Duni September ni sim somna thumni khuwa THUSOH LAHKHOM ho Secretary Department of Information and Publicity Hill Tribal Council Moreh akun Moreh area mi pi henga het sa thupon September ni sim somle ni khuwa ananei udung zuizin September ni sim somle ni khuwa pat phat chom khat sung koi hile lam ka chi ding zo sen chandel lampi izo ta loading uwa het sa hi ati azi chu chandel gam kaya arambai tingol le commander ho achang pang uvi ti thugu akizan na hi chukit le Moreh gam kaya gamwa ngaman lo lo gutoi ho phat chom khat ching thei ta a yum di uvin zo het sa na hungkine e tin thupon chun asaize September ni sim somle ni khuwa Secretary S Molcham Defense Mina dem na HETNA achi sa September ni sim som lakha 2024 zan nidan guple minute som langa S Molcham khusung a mel het lo hon meithal ahung ka muhi khusung Defense Committee in dem na sangpen akinai e ati hitabang dei lo ta chalo na hi khusung noi sin le mu sin na in akila in ko hi zong le avel a hitabang a hung chat lo am kit le S Molcham Defense Committee le Village Authority in kimo vet loading a hi ati tupon in asain ben a gamla nam in gala tor kine jingla hi in himla thal in e ho hi front line a garmi te kam na aman cha zo a ai le ai ka amang cha loading in tim na zo hong kine kine ati September ni sim som lakhat ni khun United Naga Council UNC'in Union Home Minister Amit Shah anga achi sa 2016 kuba Government of Manipur in District atha sagi anasim do bechu nungla do na ding in lekha thot ananei uve lekha thot na chun Manipur government le Naga mi pi ten kinup to na memorandum livei ta anakinei a chule Government of India in 2011 kuma ato kha ding mi pi tel stakeholder ho adi a Naga mi pi tel zo se happy na le ki ho to na amlovin chil hathai pon te tia ki timna ananei sa hi zong ati hiti ho zo si don se lovin Congress vai homnan stakeholder ho koi ma he sa le phal na umlovin December ni sim ge 2016 kumin a sa district ho hom khen in district tha sagi an sim do uve zi chun Naga mi pi kiphinna khohtah an chi la an ho zakhat le som thumla kota National Highway an ki kha in Government of Manipur United Naga Council le Government of India in som veita ti chu tripartite talks anakinezin Government of Manipur akon tipna Congress proposal po do hinading in 2019 July ha hapta top lamle ki hozom ding in anasai e ati hinla Ministry of Home Affairs Government of India Special Secretary Northeast anga ki hozom na ding a lekha se ni veita January le February 2024 sung anakinei chu dombut na ima ki mulo tol han in lekha se chu ki pilut ni khwapat ni khu somlanga sunga athu hi chai Aheloute Naga mi pi ten kiphinna khohtah nge na akimu to ka kichilha piding a hi ati Lieutenant General PC Nair, former DG of Assam refers in News 9 exclusive interview September ni sim ko ni ho anei na a THUSOH zo se chunga adi le thota pan pi tum nei lova changmela an phondo na chunga yong Kuki ten thudi a pan na chunga kipa pi naw le khasu ananei uve
Kuki chate lam di lo ta min sit na ding o sim thu lam thu thu a meite milham ho buluna a dron manga ki ngo hidan jong ata langvin Kuki mi pite hintu ni chana ki venabo abui pi hidan le mi bulu le changkang ta garman cha dron ho bang manga ki ngo an ho hi di lo hidan jong a seze hilla wangse ta media phabep le political lamkai loi khan in thudi pa sialmang seikoi a Kuki te dona thu ho ama dei dan ta a heido ziwa thilsi bol ho hu do na anei zu hi ati chule yang Kuki ten thudi ho susoi a am ho politics pa chomna ding a heido ho chunga demna na sata zong anei zun thuso di lo chomkhom sim do a the chenalam gilo ta national media Republic TV ki ti ho ta bang hin nam ka a ki khanter na le boin ho a kho si sa dan jong ata lang uve lamdi lo ta ki ma na nei lo be gampa ma kon lim ho mangcha a Kuki ten arm drone ho amangcha awa di lo ta a amancha ohin journalistic integrity le ethics report standard ho na sa mo a okoi dan uve sa na hi zong hi ati alang khana hi ti ho thu to ki manin Kuki zo women forum Delhi an NCR in Dimas Nupi Delhi le Meitei Heritage Society ten bulabal nei lo ngo na thopon ason ho don but na nei zun hi het thei khat chu hi chi meitei ki loi khom na hin Lieutenant General Senior in Manipur buina chungchanga thusaina a drone akimang po eti to kimatna press release ananei u hi Kuki zo women ten anasei nawa hitabang sem thula politically a kitil kho ki loi khom na khat in zaum ta army veteran Lieutenant General na reputation le gamla na madinga na tong le het thei ta khat a phot chi na ima amlova zolanal thu mangcha a so mar phoding agut nu hi lungnat ta hi ati Government of India in hitabang ho hi vetchil na anisa Central Investigative Agency Stichu National Investigation Agency le Central Bureau of Investigation hon jolanal the thang le het theita le zaum ta sapei khat min sa na ding gong kiloi khom ho chunga hi kholchil na chi ha pi han ati thamse na tho ta Kuki zo mi pi ten gan theita a thagum so khum na le buluna ananjing la uwa drone le misara buluna ho achil ha pi ve tia zo thubu the thang le kiloi khom na ho hi za cham ta hi ve ati chule zaum ta ke solam kai ho hitabang zo thu a ngu an ho to so hi ve kiti hi lungthin lo ve sa na le chon ngai lo ta hi ati Sunchang ne pinuisa zolanar se zengthei ahin le amau wading ahi pole kho sa lo meitei ten retired Lieutenant General Senior former director Assam Rifles to di seido ho anil kalna anizing uvin hi September ni sim somlakhat ni khunzong hi che thu to kemanin Manipur Police Headquarters in press conference abol nauba Inspector General IK Muiva in Lieutenant General Senior to say chu taimona anizin Manipur Police Kuki Police tia ki khantal na ampon chile nam kaizam Police ki khanna ampon athu sei chu milung op kaina the hi ati state sunga ki phina ho boloading a hi atin tu masanga rally anum ho zong mi phalo loi khatin phat gom kom ala aziu a hi ati September ni sim khat ni kho a kautru muna drone akimandan le apho chin ho zong akilokhom in hi chu Central Intelligence Agency ho ki pilu the hi zong atin athu zo che a NIA te khulchirna kinai sa dik hi ati hilai te bang thu phone adi lodan kim in don bu na nei za police ho zong thengsala ethnic line ki khan hi ati Achil sani kho pha masanga meitei migilo arambai tingor tele meitei gargu ball kiloi khom nga hon thangbu kho na bulu wa Central Force ho to ki kap to na nai naw chunga nu ning zo hol hungdim thin an to na chunga ke aso Shadahis le Committee on Tribal Unity in Hata demna an nei hon e bulu na chu Union of India chunga arambai tingor ten gal apun khum na hidan thu pon chun ata lang e Russian President Vladimir Putin in
February ni simsom ni lali 2022 ni khua special military operation ti minput sa Ukraine chunga bulu na hinchi ilha pinaw chunga tu kezin gargi China la operation po haina ti am theita po na hi hito ka la phat khat le nuclear garment cha man a hiding dal le nuclear garment cha anei ho fel ta am na ding over exercise mat lemat na ahin bol jing khat nu chu a hi hito ka la Russian hockeyist ti chu Ukraine pempi US ho chunga hutum da khon a thu seina nei jingle gala tur chunga Russia in nuclear garment cha aman na ding a phutna nei jing Karaganov thu sei ahung ke than ke to hlan in ngaidan chom ahung ping do kin e Karaganov hi Kremlin thaleng zong a hi de pon hilla gal thu a nuclear manding a sei jing na chunga hin Russia in hata aman cha le pha sa dan in aum e kiti aman tu tha as thu seina a Russian nuclear doctrine akul pending chu tu le tu a ahung lungding mahua Russia merma te heading au Russia in nuclear garment cha hi amangap cha lalpoi ti hi ati Haptama salam Ukraine in Russia gamkai sung Kursk region anala azawa Moscow spaiten theitop sona nungno do ateding anagut lai uchun Karaganov in tu ta hi Russian igam sung hu na Russia gamsung kilamang gamkai ho thangphenga nuclear garment cha man phat chu a hi anati ama thu sei hi Western security head gil na nei hon avet le jing uwa athu sei in avet sa chun Russia foreign defense le nuclear policy ho dimun phondo na ala u hi nuclear garment cha ki man na ding a het theita kin le platform ho a angai dan ho a sei do jing hi Kremlin tha khel ngan se hi lowanga Putin in pha asa dan ata lang e akiti tu dimun a Russia in nuclear doctrine o velvet ding tia se uzang Karaganov in kum khat masanga pat a hin phut jing chu a hi azi chu Russian nuclear doctrine chu gamdang hon Russia dongna nuclear garment cha a hin za ule nuclear garment cha le thu ding a hi kiti chu Karaganov in ngol thubu le e ki thagam na ding a hi ati jing a hi chule Russian melmaten Moscow in iti zongle galman cha hi aman ta loading u a hi tia ata san u a hi heti zi achun Russia te nuclear din mun he velvet loichel angai ze ati jing a hi Ukraine to kisa na kumni wal ahung chitan galmuna Russia amalama aketisan so jing in chule neilago zong akim tul e Russia in amermatio lungnem na ding a nuclear garment cha amman angai ze ati Russian commercial journalist Elena Chernenko in Karaganov interview ananain a nadimpi nuclear doctrine hin vanoi manthana nuclear armageddon asodo loading hamtia thudo ananaina a Karaganov in dombutna hitabangim nei ta lampi chu kasaipon vanoi le Russia hu do na dinga se hi West gamhon tanti neilova gal asa jingdiu alangkhana aphat chu pi jingding u hi zeichun nuclear gal umding kakopon hilla hi chandin munchu anglhun masanga khamga ngai a hi ati amana saina achu nuclear garment cha hi Western le Ukraine gamsung pumpi amanding hilova angai chat apoi mona akilhan do mun ho a garmite su chimit na ding aman cha ding phatsa na na sata nei chu a hi dunya ding in THUSOH HETNA akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe